gerombolan batur mana terusum gerombolan di arah rudal wah kemana purber kali itu dia hari aki urang mah ngumpul di gua kelas kuya kita tinggal ibu awal mah mengeheng. Oke guys, welcome back to my channel bersama saya Rukman Kumbang. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Jangan lupa di share ke media sosial lain. Terima kasih untuk yang subscribe dan selalu setia nongkrong video ini. Di sini akan berbincang-bincang, ngadongeng Sunda. Masuk melak itu sopan melak itu bel dongeng tentara edo bak iyo gerombolan batur mana terusum gerombolan di arah rudal wah kemana purber kali itu dia hari aki urang mah ngumpul di gua kelas kuya kita tinggal ibu awal mah mengeheng. Tarikan radioan juga punya cek tentara Mongol lah teh nah cek tentara anak gerombolan nah woi ayo hari itu naon itu sirah atau bujur oh bukan bawa sirah teh mana sirah gambar lope tempo di toilet nangnyot goreng bawal apa tempo kahanak lain di toilet gitu teh di toiletnya nah biji cau akaran disindirkan deh kacer ki anjing getana biji parah anjing.